Novinama že zloupotrebljavate moju naivnost i meri i hrvatska vlada i vladini dužnosnici, biznismeni, policija i USKOK i evropljani, svi mogući. Ja pokušavam zaraditi, to ću 2000 evra mjesečno, šaljem poruke koje su sve skupa vrijedne milioner, ja hoću zaraditi, a vi sve samo tako kradete, hrvatska vojska i SOA i policija i evropljani, Japanci, Kinezi, Americi. Ali bitno da sam ja htio zaraditi, a vi šupci ne date meni novca, sve ste me prevario i Ameri, i Evropljani, Japanci, Kinezi i Rusi. A vaš Plenković zarađuje cijelom svijetu novac, mučiti mene jednog u podrumu, ja tipkam da ja zaradim, a vi mene izluđujete kako bi vi mene prisluškivali i zarađivali. Iskoristili ste moje povjerenje, ja sam zakonski malodoban, 13 godina trpim psihičku torturu, izluđivanje, ponižavanje, zastrašivanje, pretvorili ste me u totalnog retarda. Maltretirali ste me cijelim vojnim i policijskim snagama koje su uvijek prolazile Istrom svake godine. Iznajmljivali ste moju obitelj kako bi turisti mogli gledati vaše najgore ponižavanje u povijesti. Uskratili ste mi milijarde novca i onda ja ispadem opet pokraden, jer ja sam žrtva teških prevara i naivana, vi svi ukradete milijarde, a ja opet ne dobijem ništa. Prestanite iskorištavati moju naivnost i počnite mi plaćati to puno novca.